ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Seng Samla Mawïong rim, kala Kyntait ya ka Jingkynnoh Jingkynnoh Jingdie, Kiba Shongdie Hawiu Pon, kabadon harindang breu, bat kila ong, bakamday setia kum bala kenno, bala be yikinong Shongdie madan, nakadaw bakiday ki sok shnong. Hanray shim lasya yaki bakin shong, namar baka dorbar shnong Mawïong rim, haringkat bat ka sorkar jela, kin sedang mantay no dekidukan kiba internet, hagatay ka jaka. Habaya keren bat ka Batisi TV, u General Secretary ka Seng Samla uba Kershan Seimli, haringkat Vice President uba Lurshai Rempay, kila kerpan ye kinong de Jingdie bakin yaisha shipor hadu bandadam ye kedukan bathmai kabalamang tengka dekat tenat jengok kai ke sorkar jela. Tengah try di Indonesia kan Kyntait di Barcelona ni kita senang nimkan je kata hari negeri ni kum kisah Samla senang ibu berjingkerpat ba yamenta impak sya basundukan menurut mentah nomor bang pendep syai ba ina kin sna ba kedukan ke internet adin berdep sna mentah kisah senang no kata tengah tilna la dep sna isawan song kan bakwa mari mentah yang pelak benong mansong no kemai pak isan hiru pat kawe ba kajakar kuma ongno mo kabajangai ni kai senong ka desa kam ja paji ni ke baksa kawe do pa benong ni kum ki kasih kawe ngi bu iskarpat boro kitip ye kado basno kisang samasno kisang optimisno ba boro ngasno benong ba Kyntait gini ban yu, ban ong ba kiri ban buram gani, kami kadar barsenong gay, ba kadar kano, ban cakap iwan cakap kadar barsenong, cakap office juga Samla senong, ya keren batai pilih gay, kay ba ngimpat sya, kay nakadaw, ba kano ba ngimpat sya, jadi ada kalau kami masuk ban ong ba kalau nak kajing urat ke, anak kalian sungai kum Vice President yang sudah datang, katu kan ia berpenpa. Kapan kau kalau kebaidai bat kacing kebaidai bakti kejaka po viewpoint oh kejaka sya kalau kejaka jauh ke pribadi bat katu kan ini kerusiman dan kalian kejoki kelasnya ke tourism department dan kementaban pet ban pendiam yang ke viewpoint bat kalian jauh ke tourism department kelasnya ketorba jauh ke senong mulai memori bat punjuru kalian jauh ketorba mulai memori kelasnya hangi kum kisah sama nak kementaban kami lebih perman yang bahag miat ke jumman jong te ke viewpoint kabaran hang ni hapo Mawïong rim te kabaran ta kalau bakum banshu banrap yang ya ke jukran jurnas putri kabaidai bat ke jimburam ke jumi kum ki kasi ya kata barsno nanek bang tips kam babaro kum ki jai bendri kasi ni tips sya ba ka barsno kali ka waina kinang pet perman ya ke shongsut ke shongsai ya koroi ke par box nong ditha dendai lada kadon kum kini jingja ya ka para do prasna mijumi para kasih para pa kijuni kinyo burom kinyo okor ya kador barsnom ti shanul kalam mi gajat pendri gajuni ti nakaliya gajuni kum kiseng sama ni dekat pajur ya baro ki para ngshongshno makin suha burom mi kador barsnom kabalong kaba hakmat kala jingada gajuni hapo shnom potha nangta hakbaidai pa gajingku gajing suba kumbal keren wala kan kau dekat tu kene kibre hakbaidai pa viewpoint ini sudah kumni berpersya bana kalian jumi kum Seng Samla ini labu dekat tu kan ingut kibril bat rengkat bakajing situlok yaki gabaide ban penkhut ya ketika viewpoint dari om kumbala batai tu kan ingut badi kinong shulukan ki penkhut dan dari pembang ki kibril ki bang latung dekat Seng Samla rengkat bakajing situlok iki dari kumbal kalau menta mula ong di General Secretary Manager Kmat bah pedeng kajing wan jong dekat klam ini nampak la ban ale gabaide ki viewpoint nama kalian jong ke administration jong ka district lo Kyntait sya ini ya kaban pentrikam dan deban pentelun ni te ke viewpoint hante po rendang bre te kunta na kalian gajungi lo nyimpak dan hikila kilati kum lo penku pen subaya ka kum bakal mentabal kum ni biru ya kaban kadang dan hi ketika benta ya kaban ke government ke bu ketika COVID-19 checkpoint hante ke jaka te
bat nakaliang ka jungi kum kaseng samla bat ringkat ka bar shinong hi na ka pos padang gejing ekran gejing penbait bat ka tourism department bat ka tourist department kum baladan ki bakanto Andre ni village ka tourism department ni mitu ka tourist department kum baladan ki bakran ti ko ki bashwa ti kaladon hoy gejing ki project ki bakum ka tourism department ka pikre na ka taban pin kena chuchu yang te viewpoint bat kum bang ui mentah kiladon ka tu kami ki blasdang banya syakmat ni kerman himba ki barok nang di biaya bejarti ni dekat parju ru ki pa barok bakin shim mi kata jingkit kle kin shim mi kata kajim snolong try kum ki parakasi bakin da borom mi kado basnang dan nilaya da kanti kepada babet kenang baki ki barok kinang baik tenar bar ka dan ru koi ke bentah ka jingkran jong katu kene na kilong kemi ka baide baki ki haka jingmi haki social media ang baju kini bising badan aga bai la ong hari la jong ka bomon ten rei ngasno ban penpa ba lesi hapo kari india kila ka bomon rei hari kasi hapo kadan ka basno pia banya ang ba ka basno himla ban ka bomon amar ban ong ru ikata kentien nakaliang ka jong aku vice president jong kasing sama jong ka Mawïong ren ngadap da kumsiang bajing sukya ya ka bangin pertas lai kini kentien madong hari la jong ka bomon nama lesi de na ka jing don ke jungi yakum kata kaman siam bahari la jong de ka baman baki sabun ki Kyntait kena ki bari kunrei ki bahaban yakit ya ba ya la jong ka namar ba ki sinrang ki don kata kaman siam madong hari la jong ka baman ngila ban di ban bam ka baman ngila ban ya ingkar ka baman namar ba de hari la jong tadi kala de ka por tadi yangi kum ki samla kum kelawai jong kari bu jat ndri bangin pun kelai kata ka jemut jemput khat ka jungi bangin sim lani bangin keran lani banginam ong bahari la jong kat bomon ari ngishim gejing kikli bani kentio lang ke imang kasalam amar bangin si ong hari la jong kat bomon kanong kabayam